Mga Uragon, ito na ang second game ng Papawis match. Okay. Alright. Ito na ang second game. Bimbol to Kahilig. To Inal, to Danyo. Wala. Bimbol. Wala. Pascolado. Pascolado. Binigay kay Priagido. 1-0. First score si Priagido sa second game. Nagdi-dribble si ayan na Danyo. Ayun na si Danyo. Uy, may siko na agad. Right, turnover ang bola. Offensive foul daw si Danyo. Naniniko. Class, wag kayong maniko. Masakit ang maniko. Inbounding Gentiloni to Pascolado. To Gentiloni. Yun, sa ilalim. Gentiloni. Yun o. Pasok. Gentiloni. 2-0. Bilisan nyo. 5 minutes lang. Ayan. Danyo. Nagdi-dribble. Ayun na. Nag-jump shot. Wala. Rebound by Priagido to Pascolado. Pascolado. Ayun na si Pascolado. Ayun. Nakuha ni Bimbol to Maxi. Maxi. Ayan. Ang bilis ni Maxi. Ayun na si Max. Binigay kay. Wow! Kahilig. Wala. Foul down. Inbounding the ball si Inal to. Ayun. Binigay. Pinasa kay Gentiloni. Ayun na. Pasok. Score. Ayan na si Kahilig. Kahilig yung kanyang pangalan. Ayun. Maxi. Puntos. Pascolado. Binigay kay Gentiloni. Wala. Nakuha ni Maxi. Feel na feel ang pagdidribble ni Maxi. Ayun na si Maxi. Haba ng hakbang. Ngayon. Liap. Wala. Follow up by Inal. Pasok. Follow up ni Inal. 3-2 ang score. Ayan na si Omar. Nagdidribble ng bola. Binigay kay Pascolado. Pascolado to Priagido. Priagido to Omar. Wala. Rebound by si ayun. Pinasa na kay Kahilig. To Inal. Tulis no na. Hermi. To Gentiloni. Yun o. Pasok. Gentiloni. Ayan. Ang bola. Pinasa kay Inal. Inal. Jump shot. Wala. Rebound by Pascolado. Nakuha ang bola ni Pascolado. Pascolado nag-dribble sa ilalim binigay kay Priagido to Gentiloni. Wala. Ayun. Nakuha ni Pascolado ulit. Pasok. Ayan. Maxi. Ayun na si Maxi. Ayan. Maxi. To Inal. Inal. Easy shot. Wala. Gentiloni. Ayun na. Inaharas ni Bimbol. Ayun na. Omar to Pascolado. Baba. Ayun na Pascolado. Wala. Bimbol nakuha. Binigay kay Gentiloni. Omar. Yun o. Ayun ang tinatawag na baby shoot. Baby shot ni Omar. Ayun si Maxi. Nagzigzag. Yun pasok. Ayun na. Nakuha ni Pascolado ang pass break. Gentiloni. Tapos Danyo. Nagdidribble yun si Danyo. Uy, sobra. Giatay daw. Ayan si Maxi. Ayun na, Maxi. Pasok. Hermi. To Omar. Omar. Priagido to Pascolado. Ayun na. Priagido. Wala. Nakuha ni. Foul daw. Right, inbounding the ball si Inal. Kahilig, back to Inal. Wala daw, ayun, wala nga. Danyo, ayun, si Danyo. Pass break. Nakuha ni Maxi. Ang pass break ni Pascolado niya si Maxi. Ayun na, si Maxi. Pumasok sa ilalim, yun, good, pasok. Points for Maxi, ayun na, pass break again. Loose ball. Inbounding Danyo. To Kahilig, back to Danyo. Jump shot Danyo, wala. Rebound, nakuha ni Priagido. Ayun si Priagido to Gentiloni. Turnover. Inbounding Inal to Maxi, jump shot. Wala. Pascolado na rebound. Pascolado nagdi-dribble. Ini-screenan ni Danyo. Ayun, naagaw. All daw.
Ayan. Omar. Back to Pascolado. Trying to shoot. Wala daw. Wala nga na rebound ni Danyo. Ayun na. Pinas break kay Inal. Oh! Pastilan. Gintironi. Gintironi. Hinaharas ni Kahilig. Ayun. Foul. Inbounding Gintironi. Pascolado. Priaguido. Omar. Ando na. Wala. Right, back to the ball game. El Negro. Priaguido. Wala. Back to Priaguido. Ayun, wala. Priaguido ulit. El Negro. Ayun. Ayun. Kahilig. Oh, inbounding the ball. Mr. Oiram. Pascolado. El Negro. Wala. Kahilig. Maxi. Wala. Ayun. Pasok. Pascolado. Ayun, Erwin. Mr. Oiram. Wala. Priaguido. Pasok. 7-8 ang score. Kahilig. Inbounding to Maxi. To Inal. Oh, Danyo sa ilalim. Wala. Ayun. Nakuha ni El Negro, the pride of Cebu, to Priaguido. Yun. Easy. Easy lang. Basic na basic. Ando na mula kay Bimbol. Oh, kinaliwa. Wala. Nakuha ni... Ayun, Bimbol. Oy, wala. Si Danyo to Kahilig. Oh, ayun. Fast break. Priaguido to El Negro. Iyon. Score, El Negro. Ando na mula kay Kahilig. Kahilig. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Pascolado. Pascolado tumatakbo. Ayun na. Oy, El Negro. To Priaguido. Ayun, pasok. Danyo. Ayun, pinasa. Pinas break. Ayun, team score. 10-9 ang score. Lamang ang Pascolado team. Inbounding si Kahilig. Binigay kay Maxi. Kahilig to Maxi. Yun sa ilalim, Maxi. Easy lang, mga beshi. Pascolado. Binigay kay Oiram. Yan, Mr. Oiram. Binigay kay... Ayun, El Negro sa ilalim. Yun, no? Yun na si Maxi. Maxi. Kahilig. Daganda niya. Kahilig. Uy. Ayan na si El Negro. El Negro of Cebu. Payon, pasok kay Mr. Oiram. Doon na ang mula kay Maxi. Maxi. To Danyo. O, to Maxi. Wala. Ayan na si Pascolado. Pascolado to El Negro. Inbounding si Danyo. Mr. Danyo to Inal. Inal to Danyo. Back to Inal. Shoot. Wala. Ayun. Pascolado. Binigay kay Mr. Oiram. Mr. Oiram to Priaguido. Yes. Pasok. Ayan na. Maxi. Si Maxi Phil. Ayun, Phil na. Danyo. Wala. Pascolado. Pascolado to Priaguido. Wala. Naribaw ni Danyo. Wala. Ayan. Mr. Oiram, jump shot. Wala.
14-10 ang score. Lamang ng 4. Pascolado team. Inbounding si Kahilig. Labas ang bola. Binigay kay Inal. Inal. To Kahilig. To Kahilig. Ayun, Priagido, rebound. Mr. Oiram, Marquita, pinasa kay. Uy! Foul daw. Inbounding, Priagido to El Neger. Priagido! Yun no? Nagulat. Inal, pass break to Kahilig. Nakuha ni Priagido. Will Priggs. Ayun, binalik. Oh, El Negro. Will Priggs. Ayun. Ayun, pasok. Pass break. Danyo, ayun. Ayun, pasok. El Negro to Mr. Oiram. Jump shot. Wala pa sa ayun oh. Pasok. Score. 17-11. Maxi. Si Maxi feel na feel ang kanyang pagdidribble. Ayun, pinasa kay Kahilig. Pasok. Hermi to Mr. Oiram. Number 8, Mr. Oiram. Pass to nakuha ni Bimbol. Ang pasa para kay Pascolado. Si Bimbol nagdadala ng bola. Ayun na. Bimbol. Wala. Nakuha ni Hermi. Ayan. Si El Negro binigay kay Mr. Oiram. Jump shot. Ayun. Wala. Mr. Oiram. Ayun. Pasok. Ano na? 18-12. Oho. Inbounding si Danyo to Maxi. Maxi. Ayun na. Si Max. Wala. Uy. Priagido. Ayun na. Si El Negro. Yun no? Easy lang. Basic. Basic na basic. Ayan na. Mula kay Bimbol. To Kahilig to Bimbol. Ayun. Pasok. Easy lang din. Ayan na. Pinas break kay El Neger of Cebu. Ayun. Wala. Ayun na mula. Nandun na kay Danyo. Wala. Nakuha ni Pascolado. Foul daw. Inal. Inbounding the ball to Maxi. Maxi. Ayun. Pumasok. Yun no? Score. Maxi. 14-19. Shoutout taga Mandawi. Oh, Mandawi Cebu. Shoutout daw from El Negro of Cebu. Pascolado trying to shoot. Wala. Nakuha ni. Ayun. Loose ball. Turnover. So, ayan. Si Kahilig. Inbounding the ball to Maxi. Danyo. Jump shot. Wala. Yun. Pascolado. Nakuha ang bola ni Pascolado. Pascolado. Wala. Maxi. Na-rebound ang bola ni Maxi. Yun o. Ayan na. Pascolado. Iyay. Ayan. Last na. Alright. Si Inal. Inbounding. Inal. Trying to shoot. Wala. Rebound by Danyo. Ayun. Score. Danyo. Ayan. Pascolado. Pass break to El Negro. Pascolado to El Negro. Ayun na. Wala. Inal. Si Inal. Jump shot. Wala. Rebound by Pascolado. Ayan. Si Pascolado. Dumiritso. Wala. Rebound by Hermi. Pinasa kay Bimbol. Oh! Alright. Last 16. El Negro to Pascolado. Ito na. Pang last point. Pascolado. Wala. Rebound by yun. Ayan na si... Uy! Mr. Oiram. El Negro. Foul. Labas ang bola ni Oiram. To Pascolado to Oiram. Jump shot! Wala. Nakuha ni El Negro. Wala pa rin.
Green ball, Kahilig. Tulo dua. Wala. Inbounding si Mr. Oiram. To Pasculado. Last nine score, 18-20. Hear me. Oiram. Ayun o. Finish na, na-finish na. Ayan, tapos na ang second game. Pagod na sila, mainit. Pawisan na sila. Ayun, sinindihan ng ilaw. Huli na. Tapos na ang laban. Tapos na ang second game. Laban ng Pasculado team at Alcubra. Ayan. So, dito nagtatapos ang second game. Tingnan natin kung mayroon pang third game. So, yun. Shoutout daw sa mga taga Mandawi, Cebu. Sabi ni El Negro.